Omurozi wa Kitara TV nkwenda kutangira ntekanize n'Orubazo ninyo Julius Kyomuhendo omusajja omulisa kandi omuyaba moli kiro kino kya mukaaga ebiro byokwezi kiba biro byokwezi bibiri nkwenda kusima nti oteka akasente noba notuhonderaho na nambero kali omunyamasa zembaganize zaabo hano Orunyoro Kagadi Kibale Kakumiro Kikube Kiryandongo Kibale yenyini webale muno kubuna bulisa webale muno kubagana otuhondera obukwenda tuburora arona muno munabanyora abali munsi za heru munsindikiro obukwenda nomugamba nti Julius tuturugaho walo munywani wange Mwesiga Patrick aro munywani wange Rukundo Richard aro Kembabazi Flo aro Abokineri muri bayingi aro no munywani wange ndi Van Meran bayingi munabali munsi za heroko obukwenda buno mubane mu bunsindikira nomugamba nti murugaho antekanize na Kitara TV turora nti tatukize myezi 10 tujja kwikuba ntu ikyo mwaka gumu habo antekanize n'Orubazo ngoba sima ninye mutufaire kine kituli Kitara TV kiro kino omutekanize nga Orubazo mbungisize omukazi wa amani tutakaitira naga bayitutaga ntubaze amasimu natera amasimu nangama kwenda kurora nyenda muno Orunyoro kwenda kwegesa abantu Orunyoro yagamba bwaki Kitara TV tutamuhomugisa guno ajabaze n'abantu asomesa abantu Orunyoro omukazi ono Rw'Omunyorokati Matilda kandi murongo ali murongo Nyangoma Matilda ko muhangi agambiro bya Junior akafuna ibara erindi akatunga ibara erindi lya komuhangi impako mbete mpaka jote kirakugiye yambisa to kiragiye yambisa karegwe yabaronge mayirwe ngamwa badieri nyango abuhe kandi Orunyoro kavuga kurema buryo munyoro nyimanyire badieri kandi abanyakatu Nyangoma ba amoti nyakutangira hantekaniza Orubazo wa Kitara TV nkwenda kusaba oramukia abarozi ba Kitara TV tiyo muno Orunyoro Kyomuhendo Julius kale ninkusima webale muno kumpaka gisakano akokujja kubazaho Orunyoro TV Kitara TV ninkusima webale muno kuntangira nokumpaka gisa omubyona kubanza kusima mukama Ruhanga akokuba ni watu ko bwomezi kandi tuli bwomezi habwe kuba roho kare nimbaramukia muno nyiwe na abarozi ba Kitara TV nimbaramukia musebiroho muta ndi mwana Munyoro ndi nzarwa ya Bugambe bakuzara hano Bugambe hano Bugambe kichweka Bugambe rinkoto kiyonkanye wenzarwa bujayigaho ndo muruka gwa ruguse mbigombora lya Bugambe Kikube district waitwaho ndi mu bujayiga east amabara gange ni nyowe Nyangoma Matilda cyangwa bunyayikiriza Yesu Kristo kuba mujuni kandi mukama wobomezi bwange nkatungana ibara ko muhangi ko mukuru nuko kuwasangirwa abagambire mutahunira kumweta mukuru hako kuba ni wambongisize ati kiyonko mubiyo nampura ningonza muno ururimi rwange tekuru oikaire muno nonkakyasimo ensobino urensobinoga aro ensobino yempulire nyakugonza muno nto kugonza urulimi kandi nokufayo kurora nto urulimi right runo twakora hati ono komuhanga otugambira obuzale bwawe totugambe ekikakyawo nabikyebyo ekikakyange kare ndi mubito ndi mwana mubito ninya abana abengoma kandi ninzarwa abacyuwezi nababa abayire bengoma abacyuwezi muzeyi wange niwo muzeyi John Hairikata omukuru gwakaba Mwegesa karali Mwegesa ahumuyire retired teacher hati nyowe ndi mwana wa makage agabugambi abokuba makaga agamugari kasingo na mpayije batu nyowe ndi omumakaga abugambi kandi okukura kwawo wakuliranga okukura kwange nkakulira mu Bugambe nyatandikira kusoma Bugambe BCS primary nyasomeraho na Ruguse primary kare nyasomeraho na St Bernadette bijumbura hano kare naka nkamarira St Bernadette primary na joininga St Andrea Kawazi college kare ubunyarugiro ko nkajoininga Hoima Nasale Schools Association Nasale
Teaching School Association. Hano ifanu kiganda. Aho niho nyakoreye training yange yo busomesa bwa nasare. Uri musomesa kati. Ndi musomesa wa nasare. Ndi musomesa kati. Hati kiyonka baitu kare nkasombe nkakoraho. Baitu binyakoze na hikobwire nyabanza nyatandika kubekozesaho mu bindi. Kiyonka to musaha zino. Katungamo mutari bayine sister wanga karwara ati ntaha omukujanja ba sister wange nibo bo mukundora andi hano nyikarire bujumbura hano no hano baitu ho bujumbura hari nyikarire hano ti hari niho hari nyikara yo bugambo baitu mazire myaka nkesa tundi Kampala hato obu busomesa bawo no bukole okasomesa ho wabihuwao nakasomesa ho kibare niho nakasomesa yizi naho imakunu ntasomesa wamara wayehumuza nabanza nyahumuramu nyarundi nyahunya yehumuza osomese kumara emyaka inga myaka nkasomesa kumara 12 omulimo gwawo gwo busomesa okagusangota emyaka 10 wamaze no somesa nkagusanga kare guri murungi batukaba guri mu ebikutaribanizamu ati nkoko hari nkabandi ubundi no sanga abazayira bakusinga obwingi kare batakugonza kurungi kusasura school fees muri mu murungi muno batakusasura kurungi akasente batakugonza kusasura kurungi habu akimu kusomesa kuona yo watekeleze wagamba kusomesa obwana obuto nibonya hurira ninyetaga ningonza kusomesa baitu gwo muri mu murungi muno ubwo kusomesa abana abato muri mu murungi hati sazi no bwagurugireho kwekozesa okora mirimo ki hati baitu mu myaka yesatu wenu tenyine kinkora ndi hari sister wange mukuru wange kuba tutyo tubantu hano hoyima nitugaruka Kampala nituva hoyima nitugaruka Kampala kuba katerwa stroke kumara emyaka esatu gunturo mwaka gwa kasatu tukwenda kutaho mukuwakana kurugo obo tenyine kinkora ensonga ki ekuletera kugorora nti wagonza ubukama bwawe no kugonza olulimi lwawe kugonza olulimi lwange kiri kintu kirungi muno abo kuba bunkuba nindoro bunkuba gampulirize nka hamarediyo gayitu hano agabunyoro hano nindora n'abana abange runda abana bayitu abana abange n'abayitu aheru okwo abanko banyitira ine ruina abakuba bayiziraho abana Orunyoro kare barurugiremo kyonka kandi kikusemera ngo ururimi rwayitu turutuwarenke kikoro abo kuba turi banyoro hati tokora abo kuba nosukura nko mu Bible ruhanga nawe nkwijuka haroho hari yagambireho abana bayisare ngo batari koraki batari suwera abanyamahanga baswera abana bayisare abo kuba baragenda mu banyamahanga bari bahindura kiyonka kandi cyo tinki hakaine ngo abana batasubera ngamba rona handi namba gamba tutaleyisaniriza bari muno kubyetegereza ati nkusanga itwe kandi nituhambibwa muno endimi ezaheru kandi nyo wenyumo ko hari nkuriyire itwe no muko wayitu mama yatutereraga Orunyoro rutahikira kandi kuko bakisemereye ngo itwe hano ego kuwegenda imitikiri kibi batu hati nko wayitu hano Bunyoro ndeka tubaza Orunyoro rwayitu baitu gamba tiki kutandikira kimuna masomero tabasomesa ati tumutera abana kubaza Orunyoro kare babatera ni babagamba begoryo batu kandi hati ngora Orunyoro rukizire kuhamba rurimi Ruganda kandi wo Muganda no bwari mare myaka ataliye Garunyoro uwata yahindura kandi nyabaganda mbagonza muno nabasoga habwe kintu weki abakuba bagonza ururimi rwabo atosanga wayitu hano Bunyoro usanga Omunyoro aroho muri rundi muri hari mu gukora Omunyoro Muganda aroho najya nabahindura nywe abanyoro baroho 10 baito sanga bona baro mu Ruganda n'ugamba bagenzi bange abo Muganda omwenka abo Muganda omukikaro nabo kumubariza Orunyoro hati bakareka nawe akego Orunyoro aro muguruso muyangambire mba abanyoro obutuhika obutukacwanganiza ekisaru kya ka44 kabaganda kwebare muno ato waito mugambo ko hariyo omukazi Musebeyi musirikari wa prisoners kira timu nkaba nimbaza nawe namugamba baitu iwe hatafande iworiye gadihi Orunyoro bobo wabazori yakoze sori jone namugamba hati iworiye gadihi Orunyoro yangamba madam haba cyo Orunyoro rukusobora kumcyo kandi nyube nyiti mu Rwanda bakamabara
nyagamba ati umanyiro tangu tituruwenda ngo nyewendo ravomba ni ndugo waitu turondo mu basi za Kampala turuga kuri ntubazo uruganda menya turuga kuri nibabazo uruganda runka abantu betu turuko mu basi tuti ngenda kurura kandi baturukiremo banyoro cyonga mu basi bawe nibazo uruganda no bumba ningenda nikiyo kimwe tugenda kuri kandi turi nabanyoro ubundo genda ko rono baraba bayizirege bari babiri muhikira kuri umukuyi hamwe bintu ngo akuwatakintu batinyo kanku watakintu mugamba ngo atinyo bakamaboro borurimi muramutaka ruwenda nyomo mukwenda ndukundu bagondeze ndumuhaba kimu kugonza nyundu gonze ati no tunura kandi oba kikuru muna abana bo kuba no bahabura no gamba kuwa ati haroho nkakanta kana kayizire ngo manya wabungeze rundo mwana umutumire gendo mwana akoyete kintu nakinu atobungeze agambiroti umugambe kandi agambiroti timero nanyo abasigaze niyo mukoze sapin kumanyisa ngo agambiroti ataka kantu kayizira kandi umuntu asemerere kugamba ata asemerere kugamba ngo mpikireyo agambirati atali oti ati bokuba nokoze sango oti kina hakukorangu hatinka nyobu nkuba ninkugamba ngo kiyo muhendo nkugambira okoroti batu kandi hatembaza yabiro ninkuba hinduiro mu Runyoro okusangira kimungu kiyo muhendo mugambire ga koroti akobena kozesa agambirati baraba bari bangi no bakubaga bangi bagambiroti no gamba kuwa bagambire aho kugaruka yo muba bagambire bati bagambire bati hati na hatimba ile nyenki hanu nyine omwana ni babazangu ngo amayizi kanu gajunze busaho nyo kandi kinkura kandi kimara amani nikinsasiya na hamarediyo hamarediyo kusangira bigambe bikoze sebuwa biri bigambo bingi muno gamba yibocho ati rundi sinyo wemba ile nisaba rundi habeho mu Bunyoro hanu programu zone zirabaga nizigenda ko Ruwezo Orunyoro zibazaga nizirabibuwamu habeho hakiri akubarabiramo rundi ni habaho kasika rundi ni habaho akasika kona hari bakubanza bakaraba mu ebintu webi bakaraba mu ngo rundi nyowe bingu genda kanihiro babandi bagenda kusoma rundi harediyo programu omuntu abayina yehandike nkamahure basukane babanza nibagarabya nebirango hato mukora kwange ngo hakubayireho nentekanizene ni habaho omuntu akubanza kuba correctinga hari kubatekaniza kurungi kumureka ngo yonka kandi hano ngo kuhandiki kinu kikubaye nikiba kitina hato kusanga nka harediyo abatekaniza ba programu okusanga bakukugambira ekigambo era kirugando ekigambo era kiri kiyo Ruganda baitu hati tutakagenzere no kuhona nsonga ki abakuno ranto rulimi right runo rukugenderana hata ensonga hari rukugenderana rukugendekera rutiyo hari rukugendekera rutiyo nyewe ende yimbanza nkaringuzamo harumwe abantu bo waitu bakibaye tinkumanya ubundi nayo uri munyakibare abakibare bana abajino nankazi babaye bakoye buri twagiye tagayona hamukibare batu hati ezo naka niyo kibare nkoto nambera ali buganga izibuyaga manyabu kakumiro buyanje nkahoku abaherera abaganda kuri ababayire batwayirwa abaganda ibato kwijuka ono somo mu history kandi kaninyi jukamo hati nyewe nkutekeza runi nabo bakizire kukanyise ekintu wekiyo habo kuba bocyari kandi bo tokwijja kubakora kubazinda tokwijja kubazinda habo kuba bucyari bakaba babuzire ati nyowo manyire nkayikara yo muno no sanga hariyo bino batabarumwe bya Rw'Omunyorokati kandi bo bakitwarangu Orunyoro ruhikira wasanga kandi tutera hamwe mpaka buito obuito akagendera dara webare muno webarire dara hata bintu nkebe nyo katekereza abantu bakibara abo hata bo bayija kutunga emirimo kuno hamarediyo bajja no rulimi ruli kandi ti haba kubakoraki abakubakonyera nekigambo kukonyera nakyo katukigambe biro bino kikafuka kuyamba okati bakakifura kuyamba bayitu tibatunga bo kubakonyera katubazo Orunyoro ruwenyine ngwa wewe hata biga ikigambo kino nakino abakobanya wemba hura muno engeri kandi ikigambo engeri mu Ruganda titumenye mu Runyoro tituinda kandi bo
kuba nororo bayiro wirize kurungi ha TV za baganda zino kutunurira kurungi wiriye radio zabo ukabokingana nakana TV zabo boti basambirira rurimi rwabo munganyira kugamba akantu ko kusambirira batu niko kusambirira mboro rurimi rwabo tibarusiyisa tohihuranga hati ekinde kigaruki ekigenzere kunaka kuturetere kizibukino abantu abakwijya mu bari bahiyaka atobo hakwijya mu muganda akatandika kubaza ebigambo biye ati nyuma n'umukwenda mu bikopi mukwenda mu biyesanirize mu bisibirize rundi katukozesa Orunyoro nibyo mukwenda mubaza nibyo mukwenda mukozese ati hari umune ebigambo ebindi ebiyo Orunyoro ebi bayizira ni bakoraki ni batuwaririzo mu Ruganda kandi norore kigambo ngo kino bakaki kandi natutubaye tusobora gukora kukiyebariza yitwenga kisobora ati haronke kigambo rero mbaye nimpura kagambo kunyesi baho kata kwa kagambo ko barugara kunyesi baho kunyesi baho abo kwa bagamba onesi bako ati Omunyoro nacho amunagamba kunyesi baho ati kandi kunyesi baho Orunyoro rusenge joro yakiri tukiyesere kunyomerera nite kandi kanikeke onyomerere batu habacyonyesi bireho kandi ebyo biri bigambo nangwa biri bingi muno hati kanye kimune kinde kinyakusabira Orunyoro obukama bwa Bunyoro habo kubankurora omukama ayinenga buwaze omubuli kichweka ati nyowe njya kubazo wetu nyinayo omuguru si wange tinkwenda kumubaza ibara habo kuba isezara nyowe abanga bwayo wetu nakabugambe kuro wetu ngabwayo omukama kira munoka hakuzika tata wangu ogu akira kuti manyiro bundi na warunda abakuhura baramugambira tinkumanyi ebintu ebyakira kubazaho muno kutezaho muno abazahabiyo kuzara manya abakazi abaki bakubye mu family planning abaki bakukora kimuzare biki nabyo birungi nabyo kabigambe wabo kubana Bible kakigamba muzare mukanya baitu kandi Orunyoro nko kurukubura ekiyo tibakigamba niyo tinkumanya abakwasire habukama kandi impura n'abantu hariho program manya ha spice rundi ha ribate ngo kuwego Orunyoro ohuro bugambo butayito hatinka wiki ekyo nkahurangu manya bugondo kyonka hati ebigambo byorwanyi batahamu ebyo kurangwe bati bikubuza Orunyoro kyonka bikubuza Orunyoro ebyo batabikozereki ndo batabifuireho hatohura hati hariho haturukira kagambo oba derako kufuna dero kufuna kufokero kufuna oba efokere oba kandi buri muntu wokaku hakana takwenda kuizo wokaku buri kugamba wewe kugamba okufuna ate amoti kwenda tubanze tusimba akataho tugenda omukunywa moto izi tujja turagaruka twayongereyo maiso n'Orubazo runo rwenyine mbageni kwenda oyine bizina bisinga kunyumira hane byabanyere byo ongero oli mukazi munyadini engeri nayo engigi orayegesa otonya kandi nkulesero twegese kandi ebizina by'Orunyoro betu kandi byo birinka hebirumwe ebitwina byo birinka ebyedine ebikunyumira kandi ebitu ebinsemerera tikuri kunyumira mpaho pen nayo mbanze ebikusemerera ebinsemerera tikuri kunyumira betu kandi ebizina by'Orunyoro nyoka ntako byora Abanyoro katutanyira kwe ebizina binkoya bitwikara kantu zino mukanyisa oku nyoti imbihura na ngurundi nyabihura harediyo rundi nyabihura hariho ubuzino butuzina zino mukanyisa nabo hariho mayatu yambe tukumanye arengezina kanyije oli ya Robert Prince eke nyoti inko kimanya kuyaho kanyije hariho linkimanyira kiro muzabu muchacho of Uganda yabikure byira ubaka Kitara yakigaruka hatireka nicyo kitware mu kuhumura tujagaruka netekanize n'Orubazo otaruka omurezi wa Kitara TV omugenyi wange ko muhangi Matilda omurongo mpaka moti nuwe nyina hantekanize n'Orubazo leka kanyije haliwe Yesu kuruga mu Robert Prince kunyumire ukigonze otaruga hantekanisa
kusemezebwa nesa gamaya we nyija Yesu tata nyija onyoge onsemeze nesa gamaya we nyija Yesu bambi nyija remboshika yandere onyoge onsemeze nesa gamaya we hati ninyerora nyowe nyine bibi nikyo mbikuletire byona Yesu holi hati ninyerora nyowe nyine bibi nikyo mbikuletire yona Yesu holi ninyija Yesu ninyija kanyije kurugama Robert Prince kandi omulisa Robert Prince ona nambero kali nkuramukize webale yona yokora anda mugenyi wange niwe muntekanize no Orubazo kiro kino niwe Nyangoma Matilda ko muhangi tukunyumya nyumya muhatekanize Orubazo runo kurora orulimi rwaitu runo Orunyoro kandi rugendekerana tukageza kutusomesa ebigambe ebigenze nibisisikara tukulenga kuba bintu bibasomesa mu ngere yembaganiza nambe tugendere mu kuhumura obaire no tugambire ensonga bwaki olulimi rwaitu runo rukugendekerana no tugambira obukama tibukozere kyamani kuranta olulimi runo lwasigarawo nobukama obwo tibukozere kyamani buranganyira kubaza nti batu tinkaruzere kyamani kibwakakozere kaninyo yabali ha mu ngoma abali mu ngoma nitwe turo mu ngoma bayitu Orunyoro nkabaganda nko bagamba Obuganda Orunyoro bukuzoka nibuwerekerera nibugenda katukozesa ko kuwerekerera bukuzoka nibuwerekerera ati nyomba yire ninsaba nanko go rukira basayijoko eki yakukozere hakugarukireho obutabu bw'Orunyoro itwe hatu watandikire kusoma hakaba haro obutabu bw'Orunyoro kandi nyo mutabusanga mu kunihira kuwange obutabu bw'Orunyoro bukaba buroho ebyo manya P1 P2 P3 na P4 hakiri nabo mwabagani mukiyagenda nabo omwana tiyaruga ko mu class atakegere kusoma Orunyoro nyo kujuka ni nsoma akashabo ka katabu ka kankya bakiraga kankya na kagaba banura nawo kagaba na banura Atito hakabaho obutabu bwingi hakabaha ijyo someha amazi ijyo someha biru kusemeza ijyo someha biru kubuniriza ako kagabana banura karo obutabu bwari bwingi muno ubwayegesaga abana Orunyoro ati no sanga umwana ngo kugenda kurugo mu kirasi za hansi zino umwana hataru kukigambo Orunyoro kikumure baitu hati kusaha nyewe kandi kikundumaga kusanga omuntu gonze ari na campus kiyonka nakugambya atamanyire kusoma Orunyoro nakugambya atamanyire kuhandika Orunyoro ati no tuwe no gamba hate kintu nkaki tikikuhika tugamba na masomero gano nago amayo hatana bazire nabo bakwenda omwana akubana kyatandika kubaza bakumbaliza Orujungu tiru naruga hansa kiyamire niro Orujungu nurwamanyire ati nyonyi naho na brother wange Kampala akegesa abana Orujungu kurugo mu buto baitu hati buno kurora nabahambiriza kubaza Orunyoro kandi batakorusobo kandi hati kandi hira buri hayabazarira akabayinamwo obusigazi no bwisiki kiyonka hati kandi hati buno bakuzire bakora ngo omwana asemeyere kuba namanyaki orurimi ruzarana runo kuruge nyuma tu bayeni batuegesa obusomesa babweta
barueta orurimi batubakati tuwegesa mu rujungu mazatanga orulimi niro rulinda kubandirizibwaho kuba niro rwatuzayiro ruzarira n'uwari wese rekurundi ruzarira n'uwo mwana yina kutandikira kubaza ati ndiko hati hanyuma yeze zisigaye ijya kuzitirana kandi azimanye zijya hanyuma orulimi runo ruzarira n'ururinda kubanza kandi tuyinaho nanka engineer wetu Joseph Mutabazi Bugamba niwe nyahurire nawe ino wakugamba yagamba nyowe nkanyowe bunkuba irendi nkanyowe ninyebwe ndimi niyo yakubangize kuwe bwendimi akaba natusoborangu kare nyowe nkakangira kusomera Bunyoro hano omukura imari hati nanka zona kirasi zona na kosi zone zinyarabire munka hazona campus byo nakabisomera here kariwe natugambira ngo university akagisomera na Nairobi nagamba nkiyonka no nyabayire ndi mu New York umubitekerezo byange nyatekerezo nyine kinku planning nyine kinku tekaniza rundi nyatekaniza ko mu Runyoro mu rurimi rwanjye tusa kutekereza mu rurimi rutari wawe nagamba niyo nyakubandize kutekereza mu rurimi rwawe akaba nawe yino wakugamba umusajja wo gwaro umuzeyi bamweta engineer Joseph Mutabazi yagamba bagenzi bange tuyina kugumya ati kusimba ururimi rwetu kurusimbanka umubomezi bwayi ngunyewe no bumba ndahe ntekerezo mu rurimi rwanjye tinditekereza ngurundi kuri hari ndi gamba rero no muntu yangambire no kungana tusakungana kurungi otali mu rurimi rwawe ati kisohoka utari mu rurimi rwawe ati nahabeke nyowe nyambaye ninsabangu bakutekereze habo kama bwo Bunyoro abakutwara wahibi kubasire ha Bunyoro bakutekereze ikintu kiyo kugara ubutabo akatabo bakakorera kimu hakiri karugira kimu munasari nikasomwa abana bego Orunyoro bamanya Orunyoro umwana yagagenda asoma agenda iki hayiguru kuri abamanyire ati nyewe semerwa muno ko bumba ndo mu maruwa ruga Kampala kujika tukaba turi insambia kimuka ataba dokita nko kubakera nyingi yakara kuijo baba ni baraba mu abadokita bakuru ni baraba kimuka hakabaho dokita omukuru nyewe yambariza go Orunyoro amaze kuranga turi banyoro wiyambariza ko nago Orunyoro tiya tubariza gaitu Orunyoro tiyendaga kugenda harayi bakabanyo ba dokita babironda akaba muisike muto munaka Munyoro wa Masindi nawo buyamaze kutuwetegeza ngo turi banyoro Orunyoro obiyatuhikaho gana hikana hamuruwa yire na muete yibara kurungi kari hati uwori bwaba amanyiro rurimi rwe kurungi kandi na respect ruri na rutamwe kitiyinisa hati bwahika hakasanga amabara go muruwa yire gari go rurimirwe nirwatandika kubaza nyamayiza arayira kurungi busa hiki mutaribanize kiyona nyahuraga nisemererwa no hura no mugonza ni mugonza muno tuwahuraga ntubagonza badakitari baito babira umwaka bari musayija mukuru hato umugwa akabari muisiki muto ari dokita webu yahikaga kare bari nahari bakobaze orujungu baito webu yahikaga nabazo Orunyoro kandi akagumya naye hano umurimo we yatandika niwe kuhindurira gabari kandi agwe hayire wenga tugambe abantu orulimi runo oruni tukurugonza kurungi nsongati hati nyewe nkunko banindo kandi hata abanyoro tuweretera ituwenka kutujuoga hati nko umuganda muranga nyira kubaza kino hambe umuganda kintu kiyone kibi rundo mwana inenge sombi agamba gwe mwana gwe mpise nyolo wazijawa abanyoro nibo bayinenge sombi buri kibi cyo nakiraje abanyoro bakurirawa uri Munyoro nkaruraho no bukoko bubi babagambaga bukoko Bunyoro hati nkaruraho no mukazi omukamwana akagenda yacyumbengo kera umwe Bunyoro noko ndi yoko nindora na maiso gangenti omukamwana yacyumbengo kera umwe Bunyoro akamugamba banange muwala kati binofumbiye biki binebyo fumbi oba uri Munyoro abaki batujoga omuyisikia bwa kanobonye nezara no kuyika tutamwenda abo kubaka mweta Munyoro mali kyonka no sanga Omunyoro naye gondeza mu kugamba ngo abo kuba manyiro Ruganda narura kiriki yamani mbarura muno musiki kuru kwazo Ruganda narura kiriki yamani muno
kutiyo ati nyawe tindi hano tusobora kurubata ati nk'ahantu tukaba tulinaho abakozi nibakora bakozere ebyomere abaruzi ba Kitara TV batatukwata kubi titututi kunoba endimi ezindi tituzinobere kandi tukubagonza muno oiro tukwenda naito rwaitu rutumbuke kandi nikiyo kimu teko Ruganda turubaze turi Buganda no muganda bwayizire bunyoro nabe abazorwa hano turumugondese nayiwe rumugondese bwararura no gonzo rurimi rwawe nawe ijya ko rugonza tureke kubuza ururimi rwaitu kirungi kuwege endimi baitu kandi deka nawe abazeki ururimi rwawe kare no bwarabata rubayizi baitu kandi reka tuombeke ururimi rwaitu Orunyoro duikareho n'abana bayitu n'abayikuru bayitu bamanyengo turi banyoro ngo abyite byo bunyoro birubatire nkaha umubunyoro ati nyewe mbahikiye kubora hate kitabo kinjurize babayipuri iyo njurize ninga yabagenzi bange ati tubanze tusukure bayipuri tubanze tusukure bayipuri tugamangwe ekigambo kiyamukama kiyayije na mbere ndi nkaba bana byabo bayisaya bazekeri ba Yeremiya bo ikigambo kya mukama kijya na mbere ndi ne kigamba kiti agambire mukama agambira ati to kwijya kusanga agambira uti ibinyatera mpaka na abana abasigaze na abayisiki abaturi nabo mu kanisa ningamba tubanze kubate Bible y'Orunyoro twijya kusanga ho agambira ati omulingo bagihinduiremo omulingo bagihinduire bati Orunyoro ruhikire tibakaruhinduraga niko rukiyaje nikwe kiyari Bible ati nikiye kitabo kitwasigayizo mu bunyoro kitabo ekituzisigaize kujurizo mu bunyoro kiri Bible yonga ekino rurimi Orunyoro ruhikire tituinayo kitabo kinde ki Orunyoro mu bunyoro hano titukine ubu yahe Bible hata kutimanye rundi turasara magezi ki korangu tubagaruraho Orunyoro ruwayemerera ekikuru muno kubesengereza muno abana kaba radio batukukira munabo kama nibo babanze batekereza akintu weke korangu tubagaruraho Obunyoro kurungi tuwayombe ku Obunyoro nabahandikire bitabo bahandike bitabo by'Orunyoro kandi cyo hati kijya kurugirangira habukama nibo bakwijya kubanza kukibaza bakayikara bakahanura ati impura bana ba muzeyi buruhani kiyo kuhayira mbahura buri kiyasande ngo bakorake babaho na program yo aroentekaniza ye gorurimi rwawe eyo rurimi nakabagiye tamanya y'indengeso no y'indengeso no runye batu kandi hati nyobu nkubani ndora gonza nengeso zo bunyeza bunyoro nazo tituyi nazo no rurimi narwo tituyi narwo abana kangambe rundi engeso za bunyoro zona zigendeyire kimwe tinkumanya rundi habwa abantu abakwijya bari bagenyi tinkumanya rundi kiki ekyo nikiyo ntakaroze nikiyo nkugamba abantu tutateka kubaho buliyo kururanti abantu twabagondesa ururimi runo nemirwa yaitunka abanyoro hati nyobu nkubaganyikariire hanaka hati TV yaho ni ndora abantu beruguro haikara haba hebizina ebiyabo ebizina biyabo hati nkagenda ko banagiwe baro mu bikondi ebiyabo mu rurimi orwabo ebiyabo hata okutunurira na Buganda no mu Buganda okutunurira okarora kurungi okatunurira Buganda okuba nabo bayina hebiyabo nebikondi ebiyabo na mazina agabo baitu hata mu Bunyoro hanti ataho no Kwegesa abana ebizina ebiyabo Nyoro hama ati tugonze byabali tugonze byabali ati nicyo kusangira ngo na TV zayitu zikuburuwaho murimo no sanga zitayina murimo kandi tukuba intore ebintu nkebyo ntubitekaga ha TV zayitu no sanga omuntu no mukiyaro kuri no mukayikuru bwateyireho na ka TV Bunyoro na abana ni bayikara ni barora bya Bunyoro baitu hati bo barore bya Buganda abazinyi ba Buganda ebindi bya Buganda ati bo usanga nka TV West kareba hakira kubaho ne bya abanyakore bakiga kandi hiyo TV West eri yaitu bakagikorera yaba kunhona kuba abanyoro icyo tuzuinaho kiyo kukoraho nikiye kikuru kuba tutuyikara naito tukagamba ngo ati Bunyoro tukozereki tukozere tuta naito tutuwari yo kinukuri ati bo bari bayina bibyo kutuwarayo bazane emizano
amazina agena kaga agedini ugasanga honka hasande baita abanyoro tobasanga ito abanyo tugambe tukozere muno nke byemizano ne byebizina abokuba nkwikiriza nti emizano ebizina bitekwa kuba nibyo ebintu ebikutumbura olulimi abantu bakuhure kizina kiri kyorunyoro na rugonzi ati no sanga nibazana emizano omumizano mu mwijja kuba ni mubazo orunyoro ruwenyini mukuba ni murenga ngo muombe ko orurimi emizano muina ko rango mugitekanize kurungi mubarize mu rurimi kurungi oruhikire abo nako tukuwegeire ati butuko baitu nangire no butabu kuhandika no butabu orunyoro no mu butabu omureka tuhandike mu emizano nenganiki abantu baitu ira buli twaganikiaga nitukoikya kyoto ebintu ebikyali omali tibiro kandi genzero mu bantu beruguru bakyayi nabyo ati no sanga nka amakamundu gesororeze hamwe abana bojo nabayisiki bayizira omukemu bayine bibako begesa beruguru ko nyoni kiyomba gonza ati bo basanga muri nakabali na kampalo usanga bakikozere omukachiweka bayina hari batwara abana babo yonya barorago abachori balanga abo hari batwira abana babo nibabegesa amazina gabo no sanga mahano abojo bayina harako akubegesa abayisiki bayina hana kubegesa no basanga bo baro mu bintu nkebyo mari no gura no bagonza no gamba mara abantu bano mari bakugonza ensi yabo inebigambo biwangambiraga byokurure bitandiki ebikutaha mu rulimi rwaitu inkurure nebyo handikira okusa kubiturabiramo ebinkusabira kubarabiramo hano ati hariho hano ekigambo kukendera ekigambo kukendera kali kagambo ko Ruganda omurunyoro tukukesere kukeha Obo kuba no keya kukeya baitu kuhuraganye bagamba kukendeza mbokendeza tikarum kina kuba keya ati haro akagambo era katugamba omurunyoro tukukagambire tuti tukukagambire rundi obundi rundi gonze no bunda abantu akikozere baitu kuraga era no manya era ntakikoze obundi kuraga ni bateka ho nobu era no bunda abantu akikoze kyongana era nakatu gonze kina kuba gonze no bunda akikoze ati haroho kwegamba rero kwegamba kandi hati tukugamba kwegamba enanka amakuru gakuba gahindukira abakuba kwegamba omuruganda obo babani bagamba kwegamba babani bagamba ni bamanyisa ngo nikuwo kugamba nikuwo kugamba kini rundoro mukubaza ati tubayigen tukiyahi rundi story ndaji horanta akagambo kwegamba bakakahurire okinaka kyo muhe nkamanyire ukamanyire nayo wakumanya kibabani bamanyisa nkekenga kyonka kandi naitwe murunyo itwe murunyiro kwegambya kubaire nko kwegambira kwegamba kwegamba omurunyoro itwe amakuru gakyo kuyinko kuba no wegamba iwe nkuwegamba nyo kwegamba ho nyenka ndiko kuwegamba batu kandi omuruganda babanye bagamba ngo nikuwo kugamba kyonka omurunyoro waitu ki nikuwo kugamba hati tuyinayo nakagambo wadde wadde ako nako poja kagamba aka wadde wadde ata mu Ruganda wadde bakakozesa ni bagamba wadde nobundaba kandi to omurunyoro tuyina nobundaba kandi okusobanura kozesa gonze nobundaba rundi gonze nkikoze tihariyo kantu gonze naka atokuragana tibiriyo gonze tibiriyo wadde tiniko bakugamba ati haroho ebyoburunzi akonkahura harediyo haroho adivu ati manye eba harediyo ki ebyoburunzi bwawe manya biki oburunzi tuyina bwoha nabakigati nibasinga nakikozesa muneki nabanyoro abakiga nabo bagambo itungo amatungo gawe
janjaba amatungo gawe hatayi janjaba ebyoburunzi byawe ebyo ngo bihuraga harediyo hati kandi hariho nakandi nakampo kuwerarikirira kuwerarikirira Omurunyoro twina yakagambo kuwerarikirira tugamba kutuntura okutuntura nabyo byo kubihuraga na harediyo hamadi vatino kutuntura mbayire ntuntuire bano manyaba helesi bano kugema abana gemesa omwana mbaye tatoha mbayire ntuntuire kugemesa manyoha baitu kugema mbakwetaga kusindaga kali kagambo ko Orunyoro mai kusindaga kusindaga ito tugamba kugema kugemesa kingo kuhuraga kusindaga ebyo bigambo bya Ruganda biyona ati nyoko yango omubire bukujya mu myaka nk'etano mu mayisi Orunyoro rujya kuba rugenze rutakiyaro akukikiriza ati tubinayo nakagamba kandi ekuyarikirira nkamazire engeri tugigambire ekigambe engeri dera ekigambe engeri nakyo kijuyire bujiro mu Bunyoro kandi mu Bunyoro hano tugamba omulingo dotokora omulingo gunkikozere omulingo nkikozere engeri kibayire kiti engeri kikozere engeri biri bigambo byo Ruganda ebyo mu Bunyoro tuyinaki tikirumu ati nyawa abo kuba ati Bible nicyo kitabo kinyasigaire kusukure ki Orunyoro ngenda ninkisukure bigambo ebindi nimbiseruririza nsanga bitarumu ati tuyinaho nakagamba kandi emirembe okumara emirembe omazira emirembe ati kuhura nyine emirembe ati vatake ya helesege eyo kugemesa abana eyo nakaka emirembe ati kuhura nyine emirembe obusinge tuwetu tuyino obusinge oba tukagambire oba tutuyina kagambo Murunyoro kigambo oba tikirimo orundi ezo tugamba rundi batu nanye mukakongeraho rundi okugenda yo oba tokugenda okugenda rundi turagende okugenda rundi turagende rundi okugenda rundi tokugenda ati tuyina yakagamba kandi kufuna bojo haroha omutayi nokuba kubagana Orubata lero kandi kufuna no bino byona no hura kagamba ko nyoha impura bojo kantama bana kaba eyatera bojo bakateka ho kuweta abantu Omurunyoro mwije mufune raini ya eyatero mwije nendanga muntu zanyu kufuna kubanza kagamba rundi bakagonza rundi si kuwenda kuweta batakuhura Ruganda kandi kabakiteyo nenaka yo no Ruganda kabakurute Ruganda kufuna kutunga bojo tugamba kutunga okutunga nikuwo omunanka Omurunyoro kandi babagana okutunga nikuwo kubazira hati tuyinaho okuhana amuhanyine manya biki ebi byo nokubihuraga amarediyo gaituhanaga Bunyoro manya nanka kuhana manya biki okusanga manya bamuhanire manya bakoze boje tuyina kigambo kuhana mu Bunyoro hano tuyina kiyo tukoze so kuhayisa kuhayisa niza tiniko mu Ruganda kuhana bobo kiyonka hati bo bakukitwara ngo bakihinduire bakigaro mu Bunyoro abo bagamba kuwana hato mu Bunyoro alimu ngo hati ngo akahinduire yakateka mu Bunyoro yakuweta kuhana kandi kigambo kuhana gonzo somere kuruga hari tutabukitandikira kwika hari kimarira mu bitabo byo Orunyoro rutoro rya kusanga yakagambo kuhana akagambo kari kuhayisa kumuhayisa niza rundi kumunyumiza kumuhayisa niza ati gonze bakusanga bakozesa rundi kutenda kutenda kandi okutenda aho bo kuhindura mu Orunyoro kigambo kutenda tuyinakyo era buri twaje yabiye kutendereza Ruganda nayo wabo hatoto garuire Buganda kutendereza omukara mu makanisa ganyaga barokore tujya kutendereza nibyo byo tugamba kuhayisa niza kuhayisa tukugenda kuhayisa kiyonka kutenda buri tuwakiwage ebiyeyo nitukiwe ebiyeyo hati kukiteka ho bunanka nanko obu no kiruka kukiruka kino barwaga kutenda niko tuwayitaga kutenda
rundi obusuwari ngaito tukakulira mu bibiro okwo etuteka mu obusuwari ubundi bagendaga bacyumba n'amarangi niko kutenda amoti tuli hakigambo ku tugarukira hakigambo okuturugunya hati nkwenda abawe nyine nkwenda tutandikire turugire mu kuhumura ukuno omurozi wa Kitara TV ebigambo biri bingi baitu tukulengaho kurora nti ebitumanyire muno ebyabantu bakusinga kukozesa kandi tujja kugaruka n'obundi tujja kugaruka nintekanize n'Orubazo kyonka hati leka tukole tuti otarugaho tuli hantekaniza Orubazo ni nyo Julius kyo muhendo amuganyi wange amoti okutulabiramu ebigambo ebitahangaine mu lulimi lwaitu runo obare no tugamba kigambo kekindi ekigambo kinde kimbaye ningamba hariho ekigambo kibakukozesa gangu nyandibayire ningenda bagamba nyakubayire tibakugamba nyandibayire nyandibayire ningenda hariho nakandi akabagambaga rundo mwana omukaguza iwe bworikura orikora muri moki anya wabwendikura bwendikura ndikora kini na kini bagambo obundikura bato kusanga omwana kandi kugenda kumuyayo n'abantu bakuru kugenda kakuhura nawe nakozesa obwenda abangarukire nyenkiya nogamba bujyo kugamba obunda abangarukire obwenda agaruka kuaho obunda agaruka nja kukora kino na kino orwo ni Rw'Omunyorokati rubikire ate kyo ntukatubanza tukirugeho hariho akagamba kandi kuturugunya okuhuraganye bakozesa munakagamba ako we wakuturugunya akunturugunya kwe babayenyi baturugunya kubonesa akumbonesa hariho n'obugambo obundi obutukusobora kubaizamu Orunyoro utakozese kubonesa rundi okusobora gamba rundi kumpa ihaza akuhaihayize kumutuntuza akuntuntuza akumpa ihaza rundi akumpa haza ngo wewe cyaramuikaza kubi wewe amuhaihaza rundi amutuntuza bato kandi okusanga ngo kuturugunya akumuturugunya umwana akaba namuturugunya akumumaraho obugabe nyakumumaraho obugabe kare biri bingi muno ebigambo bitukusobora nakyo kukozesa baita akagambo kuturukunya Orunyoro ekyo tikiro mu kitabu ky'Orunyoro ruto ati hariho n'akagambo okuwanjura yembaga n'okuwanjura tugenda kuwanjura amwanjuyire niho twayire muno obufumbo obo katububalize hamwe bugambo busatu kuwanjura Orunyoro handi tulina ekigambo kuwanjura ito tugamba kuweranga tugamba kuweranga baba kugenda kuweranga omuhara wananka weba mwerangire go muhara wananka bakumwerangire kiro kiti omutabani wananka kugenda kuweranga kichweka nanka kionka hatari ngwe haliyo kuwanjura atahira obufumbo obufumbo ito tulina buwana obufumbo Uganda ito tugamba obuswezi rundi obuswere ito nibyo ebigambo by'Orunyoro batu atokusanga ebigambo ebyo byona hati nkwenda ongambira omusahenu bwire buntu mu maka gwe 2022 ebigambo katuweha ntugambireho bigambo bitatu tibihikiro mu asatu hati ebigambo bino bubirahamba bituwakabaza hebi bubirahamba hati hakaija nebinde bitakaturukire hati Bunyoro esigayirenka ngawa nabaganda bahire ekitekera nkujiko bahire ekitekeza mu government ngo Oruganda niro rufoke rurimi rw'ihanga ngo rutandike kuwekebuga no mu masomero kandi endimi ezindi zo kandi ezindi hariho bangi muna Abanyoro hana babayire kintekyo ni bakisagika ekyo kya ni bakisemba rundi kusagika tiruga rundi Runyoro akusagika Runyoro no kusemba hariho kintekyo babayire bakiteyeho mukono ngo kibeho ati nyawe nabakaguza bareta nanka Oruganda rifoka isomo lya Bunyoro kambalize harurimi rwaito kambalize hanse yaite ya Bunyoro tinyabalize hazindi
karufoka rurimi rw'ihanga baije barwegese hano umunako mu bunyoro hati iwe haro myanyo bakaba nakisemba nyamugamba hati iwe kwenda abana bawe barugo mu runyoro bagaruko mu ruganda iwe kayawe foke yabaganda rundi babaganda baraba kiresere batiyo ngo endi miezi manyo orurimi ruganda rufoke rurimi rw'ihanga hati na buri rurimi rurafoka rw'ihanga nabaganda bagende kuruweka Nete tutwale Orunyoro nabo bego Orunyoro katubanza tubalize haruwayi nabo batwara Orunyoro nabo bego Orunyoro nyoko yuka tukabantu tukora ko Kampala oku tukabani tukora nangwa nakonkeberwa ko kugamba akasomesa kibaye honka na Kampala nkasomesa kabaye kanyebere tukabani tukora kionka ito twagenda kabanyoro tukakabaharo habanyoro ntosanga tuikariro mu biro butari bwa kilasa obuyo butari bwo murimo tuikarire tulinko mu break bata baganda batwiziraka batunyo bakimugonzaga kubaza Orunyoro nitubagamba ati mukugonza tubaze Orunyoro ngumwina kubaza Uruganda muri Buganda nitugamba kandi hano hari tukubaza cyo naho muganda turi banyoro ubati musubara no kubaza kigambo ngo muri banyoro misa yiwo muganda ko kaguza ati gwe tosubara akwendo oswale we hakani kikyoli yanyo bagamba gati yo tosubara ko yeta muganda ngwa aho muganda ye muntu mulamu na yefo Obunyoro Obunyoro fwe tumanyi wasanga ni batezanganye mpaka ngutiyatayo yangari yo yabanyoro ngo Omunyoro kimanyisa omupakasi wasanga ni batere mpaka kandi tono sanga ntubagamba minyoti kikuwasa nsoni kugamba ndi Munyoro nkabando mu kanise mu Kampala ati basa wetu yagamba ngo yaharuhe kigambe kiyarese yagamba buri muntu aruga yaje mu mayisa kibazo mu rurimi ati tuwaruga yabarugireyo yabanzaga yona kwaguza yori wa turayibuki ati nyonya mugambira ndi Munyoro ngo ori Munyoro impako yawe nyamugayo tubara mu kiyanga nawe yagamba nyabazo mu Runyoro kyonko munyabarize haruha kabaro mu biyomenyu moko manya aba bana baro mu biyomenyu moko akaruga yajya kundora ati yiruka yaje yankuwa to mungara ati hanyuma butu amazire kusaba nkarura najya nanda muki ninki ikarire ntakayimukira mu ntebe yagamba kuzere kuronge muno nanyondi Munyoro wamanyira abanyora bakukiro kandi abanyoro bakaba bayingi abayizire yo kwijya kunda mukiyanyo bakaba batinire batarugeye kandi bamuwete Munyoro ati omusajja ko yangama ngo bayingi kiba kuwa sensoni kugamba ngo bali habwaki ensonga cyo kutekeza iwe mu kutoleza kwawo nekyobo ineho ensonga kiko eretereza abanyoro kuba batakwegonza nti nkimanyire abo kuba kuri omuganda ajuwa go Munyoro omuganda tayetaga Munyoro omuganda ajuwa Munyoro abo uwo muganda ntwari yatwara mu Munyoro amutwara rundi sinka itwese hano rundi sinko kutwara mu embuwa embu wati nkujja kulengesa nize kinte kiri omuganda tayetaga Munyoro kandi amujiwoga mu hata Omunyoro nikyali kirakuri akafunda kandi wakimanyire abaganda manya abanyoro bakahebwe kisembo cyo kukwate endimi abo kuba Omunyoro atandikireke kubaza Uruganda omweta muganda tagire kiyasobi deko munyakore no mukiga no mutora mboina haroba manyirira bato Omunyoro rulimirwa tirube yibwa mukanta akakukora ati abo kubohura ngo munyakore mukigohura harumwa nakajyo hata obura ta nara bato kandi wo Munyoro urulimi yarukora aruterekereza kurungi ato muganda Omunyoro bwa yego Ruganda tagenda kumumanya Nyonsi imano omusajja omwakora oba TV kiburi yabagana haspaka ruwe manya ruwa miti ruwa mito kumumanya we hariho bwabazabarize akateka mwako Orunyoro akabaza Orunyoro najyo rinka roho mwisike yesimbira hakiyo bwa president bwabazini nawe akabaza yamara kubaza mu Ruganda yagamba nkuramukiye abanyoro bone ari habukeri nkuramukiye abanyoro bone ngo ate cyo kwenda kutugambira ori Munyoro ngunyondi Munyoro ndi mukazi Munyoro hata abanyoro bayingi kiba kuwa sensoni kuweyeta Munyoro ari Buganda nyewe nondi nawe nkabaho nabo munywani wange butwabaga nturubato mu Kampala yangambaga nze wantama kenda we yogeza rulimirwe bakumanye nti Munyoro misa yo twayika go mu bantu atakiyasobera no kunyete ibara kurumye gwe nangoma soko je manya kibi
atakuwetaga kuba ali bugata kwenda tukole kiki kinakolebwa bukama ngayita ba TV tukole tutakola nti abanyoro twabagondesa kiki kibali tukanye muno kuteekaho program nkazino enteekanyiza nkazino ezo Kwegesa Orunyoro n'ebitabo by'Orunyoro bihandiikwe balulengo bateyireho akakurato akakugenda kugaruraho ebitabo by'Orunyoro kurugira kimuhansi omwana atandikire kimuhansi nasoma Orunyoro nikwali no bwaramugambira kigambe kitahikire akimanyege nobundi tukabaho no mwana Kampala ko omwana wetu ito tuba tuli Kampala abana baitu tubabaliza Ruganda kiro kimuhaka bahizira omukozi kuruga kuno ati omwana yatandika kucyura nyenki yakara ngo mami kwenda chai yagamba ngendo gambe Sara kuhe chai yagenda hamuisike mukozi Sara bagambira mpe chai omuliro tikukakuwasire nti bagamba omuliro nabaza mwana niwe namwabura kandi wa mwana azaliwe kurakurire ku batu abakuba bazayire bamubalizaki Orunyoro ruhiki ataka tandika niwe kumuhabura kandi ona no muliro nakyo abantu nakyo kikiura muno omuliro kimuka niguwo muro ati mugenzi wange nyoni kiyonkurura ekitwina kukora kandi birabe narwo bakuruwe tagarutara ruija kuba rutara kandi buri mu mubunyo tutugire kigambo ruto tuina kutukurura ngo tuwarwanisa ito abakurura nikitukuwataho tuina kurora nabamuzeyi bana baburuhani kiyokuhayire kurora urundi obukama bwa Bunyoro burugeyo buruwanirira munekintekyo kandi nyowe nkorora obukama bwa Bunyoro butakituwayireki kuba kiyamani abakoma nyondo abamuzeyi buruhani kiyokuhayire obo bayikara kiyasande bamaraho budakika butayituhantekanize edaka makumya ezibasatu basa edaka asatu kandi kuna kintu kikuwatagisiza kikuru muno mu Bunyoro hano batu bonyewe kandi inko nabo begesaho bugambo nkabubiri kamububiri busatu tibagenda muno nyowe bundi nobundi mbahuririza tiningamba hati nkorenta nangwa nyowe buri ntakabayiriwe kunaka kutunga yo nkabaningonza nkaba ninki yatekaniza butekaniza umuringo kundarura kugenda kwitirana buruhani kiyoko hayiro nkaba nintekeza ningamba hati intandikire nkaha ngende musango mu makage ndore kiyasande ngende harediyo sibaba harediyo hoyi ngende harediyo hoyi makiyasande rundi ngendo mu makage mugende twikare buyikara kurungi ngende murore turore bwira kiyo turayikara horundi nka hari turasangangana nkabeka intekyo ninki yakitekereza oya ati niho nyamanyire nayo hati tusembera ebigambo ebyo haroho tumalire ntekaniza kukikwasaganya ojja kikwasaganya ebyo biri hari ha program zaina nka hatu kukikwasaganya tutiyo kukira muna program eze hanake ntekanize ze business baba bayine ntekaniza nibateka ngo buzima niko twakikwasaganya tuti manyana biki manya bira no gamba kukwasaganya bujya kukwasaganya Orunyoro tituyina kuko tuyinako kya tugamba bato Orunyoro tiyanduka na nyomo tukinyi kukwataniza deka tukikuwatanize tuti katukuwatanize tuti hatari kukwasaganya kukwataniza kare katurabo mu bwabo kuba kayire kagenzere sahe genzere netureka haroho kuwanjura tukumazire nembaga tugimazire embaga tubaitaka gimazire oiro tu embaga tugibalizege mbufumbo embaga buri bugenyi obugenyi obusuwezo buru kuwera kyonko kuhuraganye bagamba okuwanjura manya bakagenda ogendo mu mbaga eyo obufumbo buru kuwera obufumbo mbaire mu mbaga ya nanka kikingo batungira obufumbo buru kuwera obufumbo tiburiyo nembaga tere tuyina obugenyi nyuti obufumbo nibo obusuwezi rundo obusuweri ngatekyo katukimarika tuwanguhe hati hariho ekigambo kuwesanga katuwesange harediyo ho imahari katuwesange no kusisinkana nakyo nkiuraga no kusisinkana tiyo no kusisinkana nakuba bakugambaga kusisinkana kuwesanga Orunyoro tugamba katusanganga nerundi katusangane katwitirane katusangangane rundi katwitirane kusisinkana obo niko kuitirana kusangangana niko kuba kugamba kuwesanga katwesange maya kichweka nanka kuwaha
titugamba kuwesanga titugamba kusangana kusangana rundi kusangangana ebyo tubibalizeho katika tugaruke hakigambo kyabulabe kyobulabe haro bwomezi bwawe haro habe nabina bakuvanye barangirire byo kunywa manye iki cyo kunywa kyabulabe manya hamwana we myaka 18 obulabe tituinabo fina hakigambe ekya obulabe Hato Orunyoro tugamba tuti. Tinicyo kibi haro bomezi bwa. Kyobunyanzigwa. Kandi akatugurukira kanu kuwesanga na ha mahure gabagahindukira Orunyoro okuwesanga. Kikuba nikigamba ngurundi. Hati nkaba ningia kugenda kikwite. Watu kandi nkesanga mpikire emparo ntamanye nyonka bantako hamanya kionka nyo kugenda kuwetegereza kurungi nkesanga kozere mpikire ira na karundi nkesanga kandi indi kiyarwa buyamba obo kwesanga tinikuo okuwebaza ho wenka yo owesangiri batu hati bakabakanye bamanyisa ngutusangangani hati ekiyo obulabe buri bunyanziko kyobunyanzigwa hari abana bato rundi kyobunyanzigwa hari obwomezi bwawe obo kugenda rundi okanywa omwenge rundi okahinguraniza rundi okunywa rundi kikiri kyobunyanzigwa hari obwomezi bwawe bato bonkuhuraga radio ngukiyaburabe kyoburabe hanaka obwomezi bwawe oburabe tituina obunyanzigwa tiniko ki niko katika tugende hakuyamba kuyamba ekigambo kuyamba tuina kya dero kandi ekyo nakyo kihambire kimu kuri kukonyera tiniko katugende hari obukulembeze gwagenze ko munakagenzera mu musomo ogwa bakulembeze obwekulembeze tugamba tusomo Orunyoro obebembezi rundi omubuye kulembezi obwebembezi kuebembera kionko kuhura go bukulembezi kukulembera hakiri tugamba kuekulembera tikiri mwebembezi omwekulembezi hato kuhura gango hati manya bakomera omukulembeze niwo omwekulembezi hati tubagaruka hari ikine kiyaba kiyetuota tukimazirege babiyeta bata tubagenda hari nikiyekyo tiyo for short introduction kuno kubunga kugenda ho kutayito kuno kugenda ho kubunga hati kuchara bakugenda kukyara ojo kukyara ito tetuina kuba tikuba kukyara kuba kubunga bakugenda kubunga batu kugenda omukubunga naka kugenda kubunga tinibo bano okuweranga okubanza kugenda kugenda bakumanye bakuchiwe ebintu tinikuo nayi womanye yonka bayisenkati hati haizena kigambo senga ndakihandikire ekyo senga wabana kandi ebintu byonna nyoko bihaga kukira muno harediyo hati nkaba hamarediyo rediyo kuhika harayira muno rediyo kuhika kuikara na buri muntu nkabiro bina amarediyo kali hamasimu hata abo bana aba program za hamarediyo abo mari tinkumanya orundi binu ba muhamba na nyenke muhamba mbayega nyine ebinku mukuwatamu muhamba tinkumanya ba muhamba abo batukonyere batukonyere nabo bagenda niboro byamu ebintu webyo bagenda nibabiyoro byamu nabo barenga Orunyoro barukozereki nabe barasangaga nabe omukuhandika kwabo nabo bagendege nibarora mwe bibahandikire nabo nibakomamu muhambo niwe nkujja kugenda ho muno abo kuba niwe mpuririza muno otiyo nyinaho haradiyo haroho no muisiki nakajaki Baitati tutabaza muna abantu abantu tukujja kubabaza bato kunyija kumubaza habo kuba hariho program ezaba kuba hako kanka mugambire jaki hariho program ezaba arumu ebigambe binde byakubaza abatamenye Uganda tibabihura bwaraga nabaza Uganda bibagaraje no mu Runyoro habo kuba bengi muno bahuririze atugarura gano mu Runyoro ebindi tuba tutakubikenge byo Uganda amoti wait ebigambo biri bingi kyonka kandi obwire bufunda
tukwenda tujja kufuna obwiro bundi kutunga y'obwire bundi tukujja kutunga y'obwiro bundi nenteekaniza eno yenyini kandi iwe nayiwe nkujja kukuwatamu mayanda Kwegesa ntayo kandi ebigambo oyiwe kyorakora tunga y'obwire ohandike ebigambo ebindi tujja kutunga obwire tugaruke enteekaniza Orubazo nkwenda kugimalira hanu ebigambo bingi muno baitu kandi obwire tuba na butito nkwenda kusiima kuba ikaire n'otuhondera hona nambere okali oteeka akasente kawe n'oturora webale muno ninye mutufaire kike kituli saha zino amabara ninyo Julius Kyomuhendo nkwenda kuberekereza okuiko butwaitaita no muteekaniza ezindi ha Kitara TV mubai Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa.